Kristijan Golubović i Stanija su već godinama u ratu, a zadnjih mjesec dana ne biraju se sredstva za rat. Nakon Kristijanovog gostovanja u emisiji Amnezija, u medijima je kružilo njegovo pitanje da li si bila trudna u Farmi 6. Stanija je demantovala da je bila trudna i da je abortirala Kristijanovo dijete. Ona je najavila da će da pokrene tužbu protiv njega. Kristijan je na to odgovorio: Stanija je uvijek kontradiktorna, a kao i svaka prostitutka ne želi da prizna čime se bavi. Devojke poput nje vole sve da zaviju u kutiju sa mašnicama. Sjećate se devojaka poput Ane Korać. Kako one to lepo zamotaju u papir i stave gore mašnicu da ne bude ja ovo nego kao dečko je. A dečko je mato čovjek od 80 godina koji plaća stan u Americi. To što je napisala na svom Instagramu može da priča onim jadnicima i bednicima koji dahću u nju, a ona je meni bila reality prijatelj, mogu reći, a ne neki ljubavni saputnik ili partner.